Manipura mei te le tlang mi te in kar buai na chu aso sang tel tela tun nai ni le chung khan chum lo chat loin anin be char char ani ber tun nai ni chunga in be na zo na thlak lam mi pathumin nun na chanin mi pali an hliama ngai tu amero an ni lo ni asoyani heti mek lai hian Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan tlang mi pasal tha te chu helpol ti a kawin chung helpol te jinga mi somli lai chu tun hnaya anin be na anda tha ni in asoi ve thung zirtop ni liam ta mai ni somni paruk sang ni somni pathum tlai dar li vel khan tlang mi teral ven buk poimo kang vai panin Manipur Special Force an ti mai mitam tak te chu thok chuakin na satakin anin kapa hein be na hian re mai lowin zual lam apan zela tun trum buai na in akan kai lo mun thleng thlengin akang kai zui ta ani zirtop ni akang vaya in be na ro thap zet maya hian zo na thlak lam mi pathumin hliaman tura nun na chan an omlowa mei te lam hi an din mun a chiat dewa wangin an tol kirta ma se atu ka ron thok chuak thalein motor som thum zetin an in trip chawa heng mi te hian mei te khotual mi pui mingpu ma se Manipur Commando Indian Reserve Battalion Manipur Police te baka mei te raldo mi mei te arambai tengol te an ni hlom an mani han be tu te hian ral thuam nei tha in tam hle ma se zo na thlak pasal tha ten an tran mun buat sei lo ka tangin huai sen takin an lo ma chona an ral thuam tam jok chuan omlem lo ma se an huai sen na mangin an lo ma chona sarkarin ral thuam thaber ber man ro chang kang ber tene na a thuam de chu ul bun le tual cher silai an siam chop le zen an den chop te chuan an lo chang le ta ani van doi thak takin tlang mi ten lai pui an siam chop operator chu mei te lam tang sniper ten a om ve lama an ka fu ta hlau maya a hliam tur lovin a boral zuya zofa pasal tha te jinga pakhat chu hliam bokin lam ka dam do ina en kolani in ka chun zom zel ni in tlang mi te jinga pani chu ka hliam an ni le ta pakhat jok phei chu angai tu om via wasayani arang thayang berin dam do in pan pui ani a ama ero chu mei ni thuma tanga an ram a buai to awangin dam do in po hi buai ma angin akal mu mal hlei theilowa dam doi le thil dang an tla cham na sa to le he in ka na hian hriat thei china mei te lam tang mi pasari ila in nun na an chana hliam an om nual bok an chan a chauta ka wangin an hnung tola tlang mi lama po tu hnai in be na wang hian mi pathumin nun na chan to in mi pali an hliam ni a hriat ani inrin ni khan central lam ayo sarkar roi tu le BJP thupuang tu te chuan lamka hitlo in an let le nu tlai lam dar li le achan ve vela mei te ho hi an han thok thale a Greater Mizoram ti lian puya an tar na mun kang vai le a che vela zan khuwa deuh tho in anin kapa zofa pasal thra pakhatin nun na achana mei te lam hi an in hlo nual ni in alang inrin ni khan mei te ho hian tlang mi te om na khuwa mun thum lai an beya kang vai ba ka suknu le more a te chet an tho ani suknu in be na hian zo falam chan a chaw de uni a soi ni in pathian ni khan he kho hum him na na huai sen taka be tu pasal tha mi pan in nun na an chan nge nge nakin thleng po a in be na thlen na sat na mun tur ni angai kang vai hi lamka atanga mar lam imphal lam nai khoto ber ania mei ni thuma tlang mi ten peace rally an nei na mun tharum thoa buaina in tran na mun kha ani mei ni somni pasaria kang vai in be na nun na chan ta hi Jacob zam khothang to thang ni in pa upalem lo tak fanau pangte te pathum nei ani afa te jinga pani hi mi pa ni in pakhat hi mei chia ani thung an khosak azia pha ve na turani beisain Ministry of Rural Development nuaya scheme pakhat DDU GKY kaltlanga skill training and placement course zir turin abeya kang vai bloka tranga training tura thante jinga telin anupui fanaute ngai takchunga kalsanin a training ta mase an rama buaita ka wangin lo theiloin training center achua sanangai mei te ho in tlang mi te an be tak zela wangin tribal te chen na hum him tura in pe village self defense volunteer jinga atela hunrai tak chung anupui fanaute mumu mal to lo an in le lo le anupui fanaute thlel em chuan aram chan nan amangai te kalsanin rambut zai arel ta a mei ni somni pasaria Manipur State Commando mei te arampai le mei te li punten zo na thlak ten Manipur phai zol na ya ral ven buk an siam
kang vai an be trum khan ral matonga alo tang nge ma se van duai thlak takin he pasal thra huai sen hi a om ve lama sniperin aka fu tatlat thisen a hlo na sat ba ka atak sa peng poimo a khoi chia thei top chuin anun na chan tumin be ma se an chel ding zo talowa ma sanga ta an lo lua to thin an ram chan nan anun na a hlan ta ni anu pui fanau te kha engtin tak om zelang mo in be na thlen na mun pakhat more hi India le Burma in ri na om border mun poimo takania ram pahni te in sum don ton na mun poisa thleng na mun pui ani boka wangin mi rang rang anin chen pola tlang mi te chen na bial chung om ni ma se tlang mi te le meitei anin polsop vai kan ti ang chi hi anom nual bok ram ri mun poimo ani awangin Manipur sarkar po in an state police engemozat ada thina ama ero chu tuntruma buaina achua khan thil du om lo thleng theireng ani ta ka wangin police lam hian hlo thon an nei chawa ma se sarkarin an ma ne pui tu tur force dang ada bel tak si lo awangin mi pui thin rim hlawin police te hi an tlan chia hetia veng tu an om tak lowa chuan kar lowa buaina chuak zuin inakang ta hlu lua heng in te hi kan thulak na chuan tlang mi te in ni in asoi in beina thlen na mun dang suknu hi lamka district huam chunga omani a kang vaya tanga khochak lam km somnga vela omani suknu khobul loka hian Chandel khu omin hei hi Chandel district huam chung ani thunga heng kho pahni te hi meitei le ku ki in chen polna khu ani a an buai tira tang khan peace zone anin puanga rei tak chung chu an buai vela wani Chandel le suknu bial tu MLA hi meitei pachal phakar zet mai Ranjit Singh ani a ani hian meitei le ku ki te hi kumtam tak lo cheng ho to kan ni a in rem takin kan om turani ti in thiam takin abial mi pui te hi remna asiam puya kong khata tang chawa thlir chuan ati thaviau ma se hetia ral muang taka an omlai hian meitei hoin a ina ral thuam an lo che khom chara an du tok an che khom ta motia buaina chuakin anin beita heng aral thuam chebrel te hi meitei ho chuan tlang mi te be nanan manga tlang mi te tan che ta har sat pha ta ani meitei volunteer kan ti mai te hi tlang mi te be tura khoi polemo an ni satli alawa Manipur sarkar ne na aru ka tang ho ni in Manipur tlang mi zo na thlak te hi meitei ho kai ruai Manipur sarkar nen anin be ani ber BJP sarkar na alani zui bok nen India sarkar lai pui po hian Manipur sarkar che dan hi hrengreng chungin a hrelo der ni berin alangani tun hai khan Imphala tlang mi te chen na bial Langol le khongsai venga chen na in engemoza chu meitei firfiak polten an hala Imphal East District om Presbyterian biak in an halbok pathian ni zan khan Imphal phai zola tlang mi te chen na New Ambulance Spring Villa le Langola te chet chunjom an tumnia thudon ni in ral thuam le na beitura an machok masaka kang pokpi le lamka te andania soi ani bokani tun nai Imphala tlang mi te beina phusa berangai te hi 7 Manipur rifle ni in silai sang ni atanga sang thum an kol mek nia soi ania anjinga hian Indian Reserve Battalion pathum that 6 le 8 te antel ni in kan thudon na chuana soibok ral thuama mona asan zola wangin police station rang atangin raldo mi ten silai le amu an hne chuna salea riat thei china me ni somni pariat khan meitei ho chuan police station rang 7 Manipur rifle khabe soi Imphal Third Indian Reserve Battalion Thobal 2nd Manipur rifle Imphal Yeiripok police station Thobal Nangpok Sekmai police station Thobal le Manipur Police Training Center MPTC Pangeya tangin silai le amu ba ka aral thuam dang an la chuaka Tengnopol police station atangin tlang mi ten an mamo an la chuak vebok Manipura po zofa te chen na BLB ga hian me ni somni pakua thleng hian ni somni paruk chung zet chu internet ti top ani ta ka wangin an buai hle a heti mek lai hian Imphal le mun dang meitei ho chen na internet a that sia wangin thu thar theder konga andin mun a in thlawa National News Agency zong deu tho in meitei ho ne na tanga an thu thar donte an chua sia wangin zo na thlak ten mi pui ma thiam lo an chang deu hu in alang fo Nimin le ni zan khan national media rang de chuan Manipur BJP Chief Minister N. Biren Singh an press conference a athu soitar langin hei hitlang mi ten an hel le
press conference a hian Manipur siam chuan tlang mi an in le lo an mi le sa te ven himna na an ma ni nun na tha pa in pe te chu fir fiak pol ti a kowin mi somli an ka hlum thu a soi siam chuan fir fiak pol te hian mi pui poi soi lo be nan M16 le AK47 assault rifle le sniper te an manga khotam tak hal tuma ron fe chuak an ni army le security force dang te pui na in na takin kan lo chang le ta kan hriat thei china fir fiak pol somli vel ka hluman ni kuki militan ka ti don lo kuki fir fiak pol an ni ral thuam nei lo nu naw an kap mia walom ati ani NDTV tarlan zel danin heng tlang mi silai keng te hian imphal phai ruam le apon lam hun rang an beya sekmai suknu kumbi phayeng le seru a inka na thlengin mi tu ti hriat lo ruang engemaw zat chu kholaya aleta senghoi tu an omri lo suknu le chero in beina hian finfia thei china mi panga in nunna an chana an zinga hian Manipur police an tela hliam som pani vel anom bok NDTV info na tanga imphal damdoi inlar Regional Institute of Medical Science RIMS Dr. ne na tanga thu adon danin phayeng in beina hliam mi som an enkola lo nei tu pakhat kumsom ni pasari mi kumman them Kennedy chu chandong popia ka lumani tunhai khan Manipur boy na mun hi India Army Chief General Manoj Pandey chuan ni chamin tloma se boyna ajiom pha chuang lowa voin khan Home Minister Amit Shah chuan nili cham turin atlo vele dona boyna apun lun ngei arin omzo kani Manipur boyna hi are mai don lowa boyna na sajok a in mung mek kanti thin kha apuak ke tran mek ni in alanga chhun zan zomin in beina athengani ber he thu kan puat soi mek lai po hian mei tei khuwa chingmanga in beina athleng meka a bei tu telam hian an kholu na main gate an lapal tlang theiri lowa an in beina saviau ni in report kan dong bokani Manipur boyna ana satel telawang hian Mizoram le Manipur in rina tui vai le Assam rifle an in khuar leiloka Assam rifle in thu chua siama an tarlan danin an in bun leilok tur chungchanga hian abul ngai khuwa notice khodung sei le khan kon oime hroi tu tene thil an soi ho ni in an tar langani tui vai lei bula an in kul leilok chan hi Manipur atanga ronral tlante ven himna pialama ramrikal tanga ral thuam tol rup a omlo nan le firfiak polten an karton chen lo nan ni in an soi tui vai lei hi Mizoram le Manipur in kalpo na lei poimo tak ni in tunhai khan NHIDCL ten an thom thra ni in Assam rifle chuan an tar lang bokani ama ero chu an thu chua hian tlang mi te chu helpol anga an chua thina wangin an ngai nat omlem lo tuna athala kan mu me khi tlei rol khongai thlak tak mei te hoin an pong suala an soi sak chiam khani kumsang ni som ni pathum me ni som pangat tai dar nga le achan bevel khan imphal che kona ATM booth kota me che pakhat hi akala ATM booth kota awmla hian bolero var le swift car ron tlanin ATM bulan nulakal chu tharum mangin kar chunga an potluta an thom noha katrangin arambai tengol ni ngein an lang arambai hoti sat dumang an ha ani ti chuan uangkhei ayang pali khuwa an hruaita chuta chuan an thalai a meya paten diriam taka an khumin kut an lo thlaka chutianga an diriam ron hnuwa chuan Langol Hilsa tha turin an phur pheile ta ni Langol Hilsa po hian kut an lo thlaka adula an tloa silai komin an chuboka amit kowa pistol komin an chubok ti chuan amit an tuam sak zui ta ni chumi hnu chuan nagirian ching muna an hruai le ta he muna hian in phel ruaka mi pa te ti lomna na mi pat mei chia na man pui turin an nor luita a adu lawa wangin a thei to pin atanga chutia atran tlata wang chuan alua an vua ni kho hrelowin a omta ani hetia ni kho hrelowa a om hi an pong sual zuya an du tokin aten om thei ang berin alaka hian an che zuita ani darkar engemaw zat nuwa aron har chuale chuan rilu fim takpuin a in ngai tua mei tei ho kuta a om chuan a thingei don ti a hrechiang thi le thi tia mei tei kuta boral ai chuan ti in chuan lam siama rel ruk dan angai tu ta ani azun chuak chuan lamin an phuarna kut phel turin angena a kut phuarna an phel hnu chuan kongsi razung tur anga kalin kong thlanga alum liam ta mi a
chung misual ho ku ta tang chuan arel bo theita ani chawle hlau thong takin ram hnuaia akala engemaw chen akal hnuah kawngpui a pawh ta hlola chulai kawngpuiah chuan auto rickshaw a rawn tlana a lo phara auto rickshaw pu hi mi fel tak a lo ni hlo mai a inah hruai thlengin a hliamte tuam sakin damdawi an hnawih saka na chhawkna an pe bawk an inah riah tirin atuka Kangpokpi District Hospital a dah lu ani ta ani Kangpokpi hi chu Rachanpur District chung zofa te in pui kan ti te zinga mi ani tunruma tan chuan atop khardon hnai ta ila Manipur buaina chungchanga hian zofa te chen na biala internet anti to vek si awangin thuthar dikle rintlang nei har angreng le a mase pathian le mindu saktu te zara tuna chuan thulak na rintlak tak tak kan nei ta ka wangin mumal le rintlak zokin ronti chhuat chhun zom kan tum don ani tlang mi te hian mei te be na hi an se pui ru tor ngot bik lawa an chan a thari hle chuti ruala ro chuan kan hriat zong puan zar ero security thila a him lo awangin kan zep then mai ani kan zo na thlak u nau te hi sarkarin thiam taka bumin kumsang ni pariata tangkhan silai an tumtir hloma wangin ral thuam an ta chama silai le amu in dai lo na ana sa hle tin hun re tak chung na thok to lo mani in le lo chan vekte an ni nual hloma wangin eitur le sil le fen mut bu thlengin an mamo hle ti kan thudon na chuan atar lang tuna kan ron chhop chhuwa bak po hi ti chhuwa chak om tak tak ma chhop kan nei nual ania